Oke cengsi labang so YouTube channel long kelang arat na fans tami nilihin mate Carbitish 2.0 YouTube channel hin pen adap kimi cardom na pajrik lo cardom 11 pini nali tumafan labang so a video long na kiwan pi mate na githan ponji labang ke wareng war sai puta sinang than pachini ponik po kopia wareng war sai ma kon ana po sabi ke nsis duma ka apply ning ji koson ma last date command tuma labang so details labang ke kai ke so na litum la so video long si thek pon long ikpo Jongsi nalitum labang so YouTube channel along nang kahomri milang pulega chingon penalitum subscribe ikon la pen videos kami nalitum share pon ikon. Tangke non patiek pen kopia wering website ma kun ana pu sabi kensi sikito ma labang so putagle patiek pen lang polonang la pen jethan polonang. Tangke non jethan polonang kopia wering website ma la pen kon ana pu sabi kensi sikito ma la so putak. Kecengsi nalitum kecinilang jikina sot labang ke kunat pensila bang so awering warsai kapiklang pon la so address bang nili nali tuma fan nonang than pachini ponik po office of the principal mate Deupani college ahin principal klang ponik lo la pen PO labang ke district gayan 17 Santipur pin number 7856 02 Karbiang Long Assam labang so dim pensi la so awering warsai labang ke paklang ponik lo la pen alang litum dag email stame kipi pondo deupanicollege@gmail.com lapen website sta medo www.deupanicollege.in labang so a website ang homri dam lo pula tangte kodak sta minanitum labang so awering website a details labang ki longpon ikpo kali pula nalitum contact details tame dak ki pipondo lada ke thom an contact details ki pipondo principal pensing log office staff tum contact number ta dolo nalitum kolote details alam nalitum arju long ikpo lapen advertisement number lapen reference number labang nalitum tag pon long exi lapen command to adet si labang so advertisement alo mate wareng warsai kapiklang pon ma labang nalitum dag tag pon long ikpo 13 January 2026 out si labang so wareng warsai paklang pon ikla lapen non details lang polo nang advertisement ko PPS si ladak ison so ni alam ki topon ma la sopotak nalitum ladak theklong ji jong sinalitum interested polo tangte nalitum dak kopia puslo polo tangte assistant professor apus Deupani college along Santipur lapen labang so awering warsai labang ke purely temporary lapen ad hoc basis lo lapen nalitum jong si jogdunji polo tangte prabjen pe nalitum jogdun nang po. The last date of submission of application and complete biodata are to be submitted on or before 25 January 2026 in the college office hours. Johnson nalitum jogdun igji pulotang tin nalitum biodata details education qualification pen chenglok nalitum address lapen name lai nalitum isi a form long igji hala so form long nalitum fill up si nalitum thondam nang po ke thondam nang ji labang ki college office ong nalitum dam nang po atrai ma pora hotse lapen last date labang ki labang so chiklo 25 January 2026 ansi last date labang ki pi ponikla lapen date of interview apu thak lang dam lo pulo tangti the date of interview will be notified later on by the Deupani College governing body lapen interview date lahai bangke nalitum jong sika apply don hot mobile number pi pulo tangte alang litum mobile on stamina nalitum pan information ba nang pipo kali pulo tangte nalitum Deupani College governing body along dampen stami hadak stami nalitum notice bangke long ikpo lapen che thandam no na ko pi pus sidak kon ana pus vacancy siki pipon ma saputak pus available labang kinalitum dak thek pon long ikpo Kicengsi assistant professor psychology anat bahini aparman dak kapiklang pondo lapen puthot dak do tulang assistant professor history anat stami dak inot aparman kapiklang pondo lapen assistant officer economics apan stami isian kapiklang pondo lapen assistant professor education apan stami bahini an apus dak kapiklang pondo kaduka wepen dak bang trok aparman an kipi pondolo nasi kumani interested do
pulo tangte nalitum jogdun iktame lapen kachar liang deng age limit lahai bangke nilin nang than pachini pontu ikpo qualification kinangji daki tok pona teng pulo tangte candidate must have latest UGC norms and clear NET SLET SET lasi khala candidate kachar liang deng kinangji la bangke kumani jong si net lapen slide lapen set kachar li complete lo clear tang tum du pulo tang te alang li tum bangke jog don long ikpo lapen UGC norms ahin na ateng pen lo lapen fixed salary da kipi ponji la bangke 27,000 per month lapen age limit la bangke according to Karbi Anglong Autonomous Council dipu regulation mate arta la bangke Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kapik langwer awring awar sai long kon si age mate arta hoda kipi pon man la so teng si alang litum stami ladak bangke age limit la bangke lang ponik po lapen isonsoni alam dak puthot kithan pondo only short lieutenant candidate will be called for interview lapen dak ke hangi la bangke short lieutenant candidate atuman si interview bang hang pon chot pu dak pupot lapen hola ki jogdun wegji abang puno abang pino alang litum permanent resident of Karbi Anglong donang po lapen will be given first prices in qualification express lapen alang litum high express tami lang po qualification alang litum ke hangateng lelong lipus tami asap so donang po lalo lapen number 3 long itok pondo candidate must bring all originals documents lalo ladak nalitum hola interview hot nalitum documents amukha ki poneng jila bangki original la documents sinalitum ponang po lapen HSLC pass certificate ba mark sheet tami admit card ai which tami nalitum hola suhod bangki ponang po lapen labang so awareng warsai kapik lang pon matika kapachini pon labang ke nalitum dak thek ponang po principal Dewpani College Sandipur hin pensil labang so awareng warsai labang ke paklang poniglo mate pachini poniglo lasi kumane interested do pulo tangte nalitum claim du ningtung pulte nalitum prabjin pen apply du nikon lapen jog du nikon lapen adet labang ke dak before 25 January 2026 pusila dak tokpon si 25 link play aprang nalitum jog du nikon lapen kladak details salam nalitum chining tunglang pulo tangte ladak ki pipon contact number long le nalitum calls tame kali pulte nalitum da official website do la official website long le nalitum home reach tame jogik ji jong se nalitum tibokhet Dewpani pen pulo tangte nalitum akolesha long dam pen tame office apora hot nalitum visit dam lote jogik lo lapen labang so video labang kinalitum share ikon Karbi Anglong aras tame pelang iknang lapen pachinik na lapen la son government jobs lapen private jobs lapen part-time jobs lapen kopini documents ka apply scheme ka apply lahai update jong sinalitum kinang versi karjulong versi pulo apan pulo tangti nalitum labang so YouTube channel labang kinalitum subscribe ikon lapen Facebook page sita meduji nalitum Karbi Teach pu nalitum labang so video description along lang ikon hodak sa Facebook page link dolo ala sa page long sa dampen nalitum follow dam ikon lasi pini awareng warsai update nangithan ponji labang kila anchot lo lasi dumi thakmi kadukawi Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang arado ana fans tami nilihin pen kardom